Mbote batata, mbote ba mama, mbote na beno nyonso, beno mebaka tangu ya kulanda batsangu na beto na ndinga kikongo ya kilumbu ya bubu. Tsangu ya ntete betoke tubila na ina metalati kilumbu ya bubu ici ya République démocratique ya Congo ke yundulaka lufwa ya mfumu ya ntama ya insi na beto Mbuta Laurent Désiré Kabila inaba kufuaka yanzi kuna na bilona yanzi ya kisalu na mbanza kichasa kasi beno fana zabati kilumbu ya bubu kilumbu ya 18 ya sambanu ya ngonda ya ntete ya mvula mafunda zole na musi Mbuta Laurent Désiré Kabila bakufuaka yanzi kasi Mbuta Laurent Désiré Kabila nikele fumu ina sadilaka insi ya République démocratique ya Congo na mutindu musi ya mbote kasi yanzi vadaka na dibanza musi ya mfunu ya kutubati insi ya République démocratique ya Congo kele musi beto nyonso beto simbana na maboko samu babipumbulu to bambeni ya M23 ba ukotave awa na kati ya insi ya République démocratique ya Congo. Betoke katuka na ina metala kilumbu ya bubu betoke tubila na ina metala luyalu benofanda zabati mama mfumu ya luyalu Judith Suminwa Tuluka fukisaka kilumbu ya mazono kuna na inzo nani ya kisalu lukutaka numusi ya nene na batuina ketalaka ba mambu ya kufuta batu awa na kati ya mbanza na beto ya Kinshasa to na kati ya insi ya République démocratique ya Mvimba benofanda zabati na masolo na bao bavandaka batu ya mutindo na mutindu baina ketalaka mambo ya mbongo na kati ya insi ya République démocratique ya Congo pe Mbuta Luyalu ketalaka mambo ya banwangisi ya Ntsangu Mbuta Patrick Muyaya bakaka pe kisika na masolo ina wapi kisika mama Judith Suminwa Tuluka bokilaka na bao na kusala nyonso samu bampova yai bamekabula awa na kisika yai ya kuma salama na kati ya insi ya République démocratique ya Congo kasi ya ukesadisa babisadi ya leta ya kati ya insi na beto ya République démocratique ya Congo bavanda mbote ba ukoso tangu babaka kima ya kudia ba ukoso tangu bavanda na mutindo mosi ya mbote awa na kati ya République démocratique ya Congo nyonso ina kele di bonza ya mfumu ya insi ya République démocratique ya Congo. Betoke katuka na ina metala mama mfumu ya luyalu betoke tubila na ina metala bisadi ya mbula matadi benofana zabati Mbuta Luyalu ina ketalaka mambu ya bula matadi ya insi ya République démocratique ya Congo Mbuta Jacques Mena Shabani kwendaka kuna na mbanza ya Lubumbashi mvapi kisika ya nibakaka mwa place na lukutakano mosi ya nene inavukisaka batu ina ketalaka mambo ya kutaninu na kati ya République démocratique ya Congo kasi na kukuma na yanzi na nganda ya avion yanzi yamba makana batu ya mutinu na mutindu baina kuizaka kupesa yandi mfunu baina kuizaka kuyamba yani na kisika ina ya vanda bantu adisi ina ya kati ya mbanza yai ya vanda batu ya kakakaka batu ya pulusu ba ukuizaka kupesa yanzi mfunu kasi na kukatuka na yanzi na nganda ya ndeke yanzi kwendaka kuna plasi lukutakanu mosi ya nene vukisaka batu ina ketalaka mambo ya kimvoma batu ina ketalaka mambo ya kimvoma na kati ya insi beto katika ya Congo ya vandaka batu ina ke vandaka na kati ya inti ya Zambi beto katuka na ina metala fumu ya mbula matadi ketalaka mambo na kati ya insi ya République démocratique ya Congo beto ketubila ina metala kutunga banzila kana mvula ke na kunoka mvula ke na kubebisa banzila mvula ke na kusala babisumbulu ya mutindu na mutindu awa na kati ya mbanda Kinshasa na yao Mbuta Luyalu ketalaka mambo ya banzila akati ya République démocratique ya Congo salaka nzetolo ya bisalu kuna na mitende na komini ya Monga Fula wapi kisika yanzi kwendaka kutala bamabengi ya nene salamaka ina zona zenga nzila samuti mazaluta na mutindo mosi ya Mboteve samu kinzazi ina ke katuka na inga na kukwiza na yao na mbanza Kinshasa salama na mutindo mosi ya Mboteve kasi na kukuma na yanzi na kisika ina yanzi tambulaka yanzi mosi ve yanzi
ni kwendaka na bambuta luya lina ketalaka ba mambo ya kutunga na kati ya insi na beto yani tambolaka na batu ya mutindu na mutindu baina ketalaka mambo ya kutunga banzila na kati ya insi na beto ya Vwanda DG ya Sinali diaka bakaka kisika na kutambola ina ya Vwanda diaka mtwadisi ya office de route ina ketalaka mambo ya kutunga banzila awa na kati ya République démocratique ya Congo kasi ya ukele dibanza ya mfumo insi ya République démocratique ya Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo beteke katuka na ina metala kutunga banzila beteke tubila na ina metala affaires sociales benofana zabati mama Eve Bazaiba kwendaka Nkona na Mbanza Kigoma mingi penza na insi ya Tanzania wapi kisika yanzi kwendaka kutala batuina tinaka bamvita ina insi ya Rwanda mekotisidaka beto awa na kati ya République démocratique ya Congo kasi mama Eve Bazaiba na kukuma na yanzi na l'hôpital ina yanzi talaka batuina nyonso kasi yanzi pesaka bao bampova mosi ya mbote bampova ya luvuvu samu na kutubila bao tibeto nyonso beto le kintwa dinabao luyalu ya insi ya République démocratique ya Congo na nzila ya mfumo insi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kena kusala nyonso sa mungemba ya seleka vutuka na kati ya République démocratique ya Congo ina kesalati ba vutuka na kati ya insi na beto na mutindu mosi ya mbote kasi ba ofana zabati luyalu mezimbaka na bauve luyalu kena kusala nyonso sa mutingemba vutuka na kati ya insi ya République démocratique ya Congo yandi tondwa kadiaka bantwadisi ya insi ya Tanzania na nyonso ya ibana kena kusala samu na batu ina tinaka ba vita betuke bikana kaka na ina metala affaires sociales benofana zabati na dibanza ya kupesa diaka kese na ntima ya batu kasi batu ina tinaka bamvita kaka na kati ya insi ya République démocratique ya Congo baina kele na Burundi ina kimfuka ina ya nene ya Barnabe kwa kadi yandi kwendaka kutala batu ina tinaka bamvita na kati ya République démocratique ya Congo na kukuma na yandi na kisika ina bao bakabulaka mbongo bao bakabulaka babima ya mutindu na mutindu ina kesadisa batu yayi na kuvanda na kuvanda mbote na kubaka mwa ntsako ya loso na kubaka mwa savoir kusukula bile ya kusukula nzutu bao bakabudilaka bao bima ya kudia bakabudilaka bao ba mafuta bakabudilaka bao malavu ya sukadi bakabudilaka bao bile la kuvwata bakabudilaka bao bakechi ina kesadisa bao ti bao vanda mbote kasi bao fona zabati mfumo ya insi ya République démocratique ya Congo mbuta Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mezimba na bauve yanzi kena kusala nyonso sa mungemba ya seleka votuka na kati ya insi ya République démocratique ya Congo ina kesala tiba votuka awa na kati ya insi ya République démocratique ya Congo na mutindo mosi ya mbote kibeni betokatuka na ina metala affaires sociales betoke tubila na ina metala ba makiesa ya ntama na dibanza ya kuyidika luzingu ya makiesa ya ntama mbutalu ya luketalaka mambo ya makiesa ya ntama Eliezer Tambwe vandaka na masolo ya mfunu na ntwadisi ya mbanza Kinshasa mbuta Daniel Bumba wapi kisika ba usobasanaka babanga banza na ina metala luzingu ya baba soda ya ntama na kati ya insi ya République démocratique ya Congo mingi penza na kati ya mbanza Kinshasa kasimbuta Daniel Bumba yandi tubakati yandi kesala nyonso samuti luzingu ya basoda ya ntama na kati ya insi na beto ya République démocratique ya Congo vanda mbote ba una bakento na ba uzinga mbote yandi bakaka mwa ntangu ya kuwa mbuta Eliezer Tambo ina monisaka ba pova na yandi na monisaka dibanza na yandi na ina yandi mezona samu na ba makisa ya ntama ya ina bakele na kati ya insi ya République démocratique ya Congo benofana zabati ba soda ya ntama bakele batuina nwanilaka insi ya République démocratique ya Congo na mutindo mosi ya mbote kasi mbuta Eliezer yanzike na kusala nyonso samuti ba uvanda na luzingu mosi ya mbote na bidumbu kena kukwiza awa na kati ya insi na beto ya République démocratique ya Congo beto tekatuka awa na mbanza Kinshasa beto kwenda kuna na Ituri benofana zabati
FARDC bakaka batuina ke na kukwiza kubika baminduki na bau samuti luya lulombaka na babambeni nyonso to babipumbulu babika kusala imbi na ndambo ina bau kwiza vutusa na bau mosi baminduki kasi ya ukwendaka pamba ve yau mebutaki mamosi ya mfunu na kilumbu ya mazono kuna na Ituri babipumbulu kwendaka bau mosi kubika baminduki na bau na twadisi ya FARDC na kukuma na bau batubilaka twadisi ya FARDC ti bau bakuwaka nyonso ina yandi metuba nyonso ina yandi mezona samu ngemba ya seleka kota na kati ya Ituri pe bana Ituri vanda mbote bana Ituri tambula na mutindo mosi ya mbote beno fana zabati dibanza ya kele diaka samu na ntumwa ya kangu Daniel iyawo ina kena kusala nyonso ina kele na kulomba kasi na batu nyonso ina kena kusala imbi na ndambu ya Ituri na kubika yau na kukwiza kubika na bau mosi baminduki ina samu yau kotisa ngemba na kati ya insi na beto sango yai kena tabeto kuna na kati ya Kasai Central beno fana zabati bisalu kuna na kati ya Kasai Central ke na salama na mutindu mosi ya mbote monumetu baya opamba ve sénateur Jean Tshisekedi kabasele kwendaka kutala mutindu kisalu ya shiti ya mbombo ke na kusalama na kukuma na yandi na kisika ina yandi monaka mutindu kisalu ke na kusalama mbote ve bakakalankani kele mingi kasi yandi tubaka na kuvutuka na yandi awa na mbanza Kinshasa yandi ke sala la police muna kumonisa na luyalu ya Kinshasa na nyonso ina mekatuka kumona kuna bakakalakana nyonso ina ke na kukumila nkangu kasi na manima na au yawa ni kwendaka kuna kisika yani vukisaka kisika yani sanyisaka baleke samu na kulomba na baleke ba unyonso bavanda na manima dibanza ya mfumo insi ya République démocratique ya Congo mbuta Félix Antoine Tshisekedi na ina nyonso yandi mezona samu tomosono ya mbote vutuka na kati ya insi ya République démocratique ya Congo kasi yandi tubaka ti yandi ke lemba ve yandi ke bandaka kukwendaka samu na kutala mutindu bisalu ke na kusalama beto katuka na ina metala Ituri Kasai Central beto vutuka awa na mbanza Kinshasa na ina metala menopause benofana zabati mulukutakanu mosi ya nene salamaka awa na mbanza Kinshasa beto ke kwenda tamave betulanda beto kisaka samu na mamu metadi la menopause ba femme ménopausée mpi ya belenge bingadia ka andropause samu na babakala menopause disongila nde bankentu na me manisa na komona bamenga na bo na kusala bonde kubuta na bo mabuta na bo mekangama yo ina betpisaka vraiment yo melutaka yo ngolo yo meluta mbote bantrevana mingi bankentu ti babakala on participer betu mewa vraiment tolia bon pesi la beto awa tinki pila bedunga nunga étape ina samoke étape mosi ya ba trouble ya comportement makambo ebele ke kuisa bonde ba complication ya nitwa banken toto ya babaka na période ina betme wa vraiment melonga betu ngolo betme wa ndomisila nyonso vraiment beta stadi la ti makamaka ka metadi la mpibana na beto batolinki pila beta belunga encadrer bana na beto samedi avenir na bo yo vanda mbote imene vraiment ya umesala bamvula 10 na tanu kubanda ba Congolais nyonso ke yundulaka lufwa ya ba héros nationaux lufwa ya mbuta Patrice Emery Lumumba pe ya mbuta Laurent Désiré Kabila baina kufaka awa na kati ya insi na beto ya République démocratique ya Congo na yau mama Liliane Ipole Iyoko monisaka bampova to mabanza na yandi na ina bisalu ya iba
bato ya izole salaka awa na kati ya insi ya République démocratique ya Congo. Kasi yandi tendudilaka beto na kutuba timbuta Patrice Emery Lumumba pe fumu ya ntama ya insi na beto mbuta Laurent Désiré Kabila ba osalaka nyonso samuti ngemba to kimosi vanda na beto na yau mutudiaka bakaka mwa ntangu samu na komonisa bapova na yandi nani ina gi mao epano yandi monisaka mpe bampova na yandi na ina metala kilumbu ya bubu na ina metala lufwa ya Désiré Kabila pe na ina metala lufwa ya mbuta Patrice Emery Lumumba. Kasi beno fana zabati mbuta Laurent Désiré Kabila kufoka kilumbu ya bubu awa na mbanza Kinshasa kuna na bilo na yandi. Kasi kufwa na yandi memanisa ve bisalu na yandi kufwa na yandi memanisa ve nyonso ina ni salaka samu na insi ya République démocratique ya Congo. Betuke bikana kaka na ina metala kilumbu ya bubu benofana zabati kuna na o katanga nsamu na kubanza moyo ya ba hero ya insi ya République démocratique ya Congo mbuta Laurent Désiré Kabila pe Patrice Emery Lumumba Karimbuyi twadisaka lukutaka ni mosi ya nene ina ni vandaka na ntwala ba mama na ntwala ya baleke samu na kusoba sana ba mabanza samu na kuzabisa bauti batu ya izole salaka nyonso samu na insi ya République démocratique ya Congo. Kasi mbuta Patrice Emery Lumumba pe mbuta Laurent Désiré Kabila ba bakele batu mosi bakele na mfunu ya nene na kati ya insi ya République démocratique ya Congo. Kasi yandizanga kave na kulomba na bauti ba nyonso bavwanda na manima mfumo wa insi ya République démocratique ya Congo mbuta Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na nyonso ina yandike na kusala ya kusosa ngemba ya seleka vutuka na kati ya insi na beto ya République démocratique ya Congo. Kasi mbuta Kalimbu yibo kilaka baleke na kuzabati kilumbu ya bubu ya kele kilumbu mosi ya mfunu samu na insi ya République démocratique ya Congo samu betuke banzaka moyo ya ba heroïna kufwaka samu na insi ya République démocratique ya Congo. Batata ba mama nde tsango ya o katanga memanisa mwandambu ya batsango mulu nzelaka beno na kilumbu ya bubu mepesa beno matondo mingi na kubaka mantangu ya kulanda manaka na beto ya RTNC beno bikana mbote. Bina yango na maso pona ko talibongo ebikeli ya basoda ba babunda kala ngambo ya mokambi ngo mokonzi Kinshasa atalisite litomba ya mwango moye boyebi bokizali penza ya bokengi ya kopesa lokumu na bae penza babunda kala na kokanisa penza na likanisi ya ministre délégué Eliezer Tambwe abakisaki na balakite ezali na mbisa ba bazoli po bundisa penza pona ko lukatana bisika bia ndenge na ndenge ya ko bongisela bango ko tongela bango atako bisika bia botongezali bisika mususu bebito ngamate ekobongisa mapona bango pote babika malamu esengeli na bango kopesa bango lokumu tango bazali na bomo epamba te basala mingi babunda penza mpo ya ekolo ya biso ye penza atondisa makina esengo na masolo me bazalaki nango elongo na ministre délégué Eliezer Tambwe tiki sango ena tokeyo ngambo ya Ituri epa ikani mandoki koleka kama minei na ba masasi mapesa makina na pete nyonso na mapinga ma FRDC epa ikani batomboki bakala ya territoire ya Djugu bongo panja baiba ki bongo kotika mandoki mabango kolandisa mana molulu oyo mozali kokoba mesali bongo sanza mitano uto mokeli mobeko Daniel Uyewa elongo na lipingala ye babandaki bongo penza kubwaka mbela tango isoboye batesango ena epesa makina molobeli ya kala ya batomboki Jean-Marie Ngajole oboso ba mokambi ya etuka ya Ituri bakambi ba bokengi pe ya etuka ena molulu mango moselema ke pa ikani bayabaki kozongisa penza mandoki na pete bayabaki pe kokumisa molulu to misala ya mokeli mobeko Daniel Uyewa oyo azali kobundisa penza kosala monso pote kimia babongo kozonga o Ituri. Jean-Marie Ngajole asengaki penza
kolamusa penza ba bokasi bwa kopesa penza mateya kolandelama ozali kolandelama na baebanso oyo bayebaki bongo kondima kopesa mandoki kozongisa penza mandoki na pete mpe koyeba kolandela bango po te bayeba kobika lokola bato banso kotika makambo mabe mpe bayeba kozongela lisusu ezaleli ena te. Tokeyo tuka ya Kasai Central pa ikani sénateur les Jean Tshisekedi Kabasele azomaki oduga ya Mbombo o commune ya Nganzo okananga po ya kotala lolenge misala mizali ko salema moko ya UDPS kitaki poso ya pona koyeba penza misala ya botongi duga ena lolenge kani ezali ko salema ele kwa komaki kuna amonaki bongo mikakatana mizali ko salema soko penza basali lombango te pamba te botosi basali na lombango te na botosi ntango te ekomema penza makama ya ndenge na ndenge abalaki te obomemi akomema lapolo ena ombula matari eleko akonyata mabele maye oyenguma mokonzi Kinshasa tokundola bino te sénateur les Jean Tshisekedi ayebaki bongo lisusu na kokita penda o mboka konko po ya kokoba omosala maye eleko bazali bongo na loyi kokita kokuta na penza na baebanso bapesaka ye motema to baponaka ye po azalelo bongo sénateur asololaki na bango atalisaki bango lolenge kani bakoki kozela kobika malamu pe asengaki na bango bonso bazala na sima ya makanisi na sima ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi o azali bongo pona ebikeli ya babotama ya ekolo Congo démocratique. Totiki sango ena toke na sango etali bongo bokolongono bwanzo te sengwe bateli sangala ya basi balobelaka matali bongo bosukisi mabota to pe menopause lopoto o ekambe maka na docteur Bijou Moyembo basangisaki ba mama po ya kotalisa bango lolenge kani likamali na to pe likambo ya menopause komelaka bato ba mama tango bazali nano elenge toke na musika te tolanda na yaki pona landa makambo oyo réseau ya ménopause bamama ménopause po ndenge tozosouffrir na ménopause ntango nayoki mbela wana po na likambo ya ménopause ya bamama napusani mpe mpo nayoka po bapasi ya ménopause wana mpe nga nayokaka yango yangana baexplike biso ndenge ya kovivre po tozala mwa bien par après balaki biso ke baotimbela biso bamwa kisi oyo ekosunga biso bakonseye biso ndenge ya kovanda na ndenge menopause oyosala biso vraiment eza occasion ke biso mpe tomeka kosunga bango po ede bango tomeka mpe kolendisa bango epuis na bagene na biso mpe oyo bazoya ava bakoma na periode wana efuta explike bango ndenge bayoka ndenge kozala mpe ndenge ezala po basetrakase te bamona vraiment grave te. lelo ekokisi mibu tuku mibale na mitano epai ikani babotama ekolo Congo démocratique bisika biso bizomi bango bazali kokanisa etumba eye Laurent Désiré Kabila oyo asalaki na yango toke na mosika te tolanda maman Lydia Impolé pe mwana mboka Gibao eboma bango batalisaki tolanda. Président Laurent Désiré Kabila abandaki ne jamais trahir le Congo. Nzambe a tindeli biso président Félix Antoine Tshisekedi a dénoncé Rwanda oyo bato mususu bakangaki munoko. Mais président Félix a bimisi yango boye pona a sauver mboka na biso. Na monde entier ba moni. Tango Rwanda andimi ko signa. Donc ayebi yemoko a reconnaître wingande na bundisaka Congo. Et puis, nakati accord wana lobinili, c'est le fait. Donc, ce qui veut dire que balobi bitumbe sengeli esila. Biso tozana kondimake communauté internationale. Le président Trump, nous croyons à sa médiation que Kimia et Kokote la biso na mboka. Kakande tozo célébrer mémoire ya Laurent Désiré Kabila lepe tozo célébrer victoire pe Kimia na mboka na biso po yangonde tolingi. Laurent Désiré Kabila azalaki lumumbiste tope partisan ya héros national Patrice Lumumba oyo babomaki na 1961 tango babomi Laurent Désiré Kabila azalaki elenge enseignement monene akoreteni na Laurent Désiré Kabila azali moto ayaki na idéologie ya Lumumba idéologie nationaliste to ya kolinga mboka ya mibale Laurent Désiré Kabila anai kolinga oyo babengaki ne jamais trahir le Congo.
à moins qu'il difficulté. Voilà un peu na mokuse au Togo retenu sur vie à Laurent Désiré Kabila. lolenge moko etuka ya okatanga epai kani mwana mboka Kalimbuyi asangisaki babotama ya ngambo ena mingi penza bilenge po ya kokanisa pe mokolo moye kokanisa mokolo moye pe mokolo mwa lobilo ko ya to lobati ya bilombe be bastika penza ekolo ya biso Kongo na liste to lenene ezali bongo Patrice Emery Lumumba pe Laurent Désiré Kabila na yango mwana mboka Kalimbuyi moko ya mwana to mobotama ya oretuka ya okatanga asangisa ki penza bayimboka bayeba kotalisaka bango penza maleka eba kosenga na bango bayeba bongo kozonga penza na sima kotala lisitwale lolenge kani bilombe babaleba na bango babundaki po na ekolo ya biso Kongo démocratique bazalaki penza na makanisi lolenge yoko koloba ete bango bazalaki kotelemela ete ekolo ya biso ekambama na bato ya bapaya te kotalisa bango penza bazala na bolingo ya ekolo ya biso Kongo démocratique kosala penza maso lolenge bango bazalaki topesaka bango penza mutango iso pambate bango bakita to bakufa bongo moto likolo koloba ete bakufa na soni te na maimanso bango bazali kosala pa talisaki te asengaki na bango bakozala penza na sima ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi oyo penza azali kolanda lokolo ya bango na maimanso azali kosala po na bolingo ya ekolo ya biso Congo démocratique asengaki na bango bongo kofongola miso kopesa nzela te na munguna to kotika matoi mabango te na koyoka mayebe kosala ete bakabwana ko mabokabwani makambo oyo sengi bozali bongo kolongo bana te okati ya etuka ya bango bandeko batali sango etuka ya okatanga nde sukisi memonso tobongiselaki bino na pokwa lelo na tiki bonga na grâce nkita kwa kopesa bino basango me kasolokota la kikongo ngana bino tokutani lobiloko ya butikala malamu. Tout de suite, Info Kikongo. Tout de suite, Info Chiluba. Bena Kongo itabai moyi chikontri jiba chamani kukumbana chanenu kuiba kula ituribanu longolela moyamulo wale lutu ibanga bokunu jadikile biaka na bwase jituko ja jikumini disambombo jangondo kumpala ja chili mujonsu kudibiri dibika la basekelela lufu lwa wetu Laurent Désiré Kabila yeya uvumikala muno mshindu wa kwenza mujimu munena munda mwaritungu ya Kongo wa mungalata ni kubangila mu chikondo cha chidichu kubangila mu matuku jikumi na sambombo angondo kumpala chidimu cha binu bibiji ni chimwa to nukudi tuku jalelo eje kukumbaja bijimu makumi abdini bitanu bulubulu bya kacha wa muno mshindo wa kushiangana ni buloba yeya Laurent Désiré Kabila uvumikala mushipa mubilo bienda bya mujimu bikala bisanganyibwa kuluseka lo commune wa Ngaliema babikila se Palais de Marbre nanko binibion swebi ye yenubama isi uvamwikala uvamwikala munanga jitunga ya Kongo mungalata uvamwikala wambila bantu bwakwikala mubobu mwe ni nanga kumona mushindo wa kubenga kupangila jitunga ya Kongo wa mungalata bwakwikala no chintu chimwa ni kumona mushindo wa kwenza bwase jitunga ya Kongo jumona mwakuya kumpala nitubwela kuluseka lokafulambeji wabukalenga bwa ditunga mamu Judith Suminwa Tuluka uvamwikala muno mshindo wa kusangisha bantu aba kubakuiji babene mjimu bavubikala kubilo bienda bya mjimu bivumikala umwana mshindo wa kuyikilangana nabo pamwanda wojubikala babikila se smig nango smig eu mjifutu jisombela bikanyi lupetu lusombela bikala bakumbajila bena mjimu pa lupetu lujubikala ngana nalo nango bilonde shela no bajadika bwase ko chilimu bishala kuva kuikala bafuta bantu aba bikala nufile lusa lupetu lufulikala lukesa kadile lwe umba kushadika biaka na bwase kumesa mwepel avobikala basomba bajadiki bwase niba muna mwakwenza bwa kukumbaja makumi abijunumwa ninka mitano ya mfalanga ya mwana wa mwene Kongo nanko balombi bwase VPM udumikala utangila mianda ya mishinga anyi
mianda ya mabanji ni eudumikala utangila chukumambila wabukalenga bwaditunga bobu badi mwakwenza bwakumana mshindo wakutangalaja anyi men udumikala utangila mianda ya mujimu bwamunda mwaditunga ya kongo wamungalata kibari mwakwenza bwakumana mshindo wakutangalaja mine mianda yi bwaimona mshindo wakwenda biakan kumianda ya munda mwaditunga nitunshadikila biakana bwase nsangilu munena uvuncha kuikala kwa kubwela kuluseka lwa katangwa maji lolwelu mu chimenga cha Lubumbashi uvuncha kusangisha bena kuluseka lwa Zambi ni Beneditunga ya Kongo wa mungalata kavulamberi chindondi ni menurimi lutangila mianda ya munda mwaditunga Jacquemain Shabani luko wa mshindo wa kufika ku chipalu cha lwano makelau vumikala mwana mshindo wa kwikala mwakijila mwanda munena ngwakumona mshindo wa kubwela mu masamba kanya amusangu ajikumene muinayi adincha kumona mshindo wa kusangisha bena ditunga da Kongo mongalata ni bena ditunga da Zambi bwa kutangila bwa kwefuka mianda kabu yumika litamba kufila bwa kumbwa kuluseka lwa kasumbalesa ni kumona mshindo wa kufika kuluseka lwa Lubumbashi ngakumina miande yi bashari kupatoka bwase ni bamuna mshindo wa kwik babatu ilanga na mitu kujiba manyi bafiluka bobo aba bavo balombola kudi general Jean Bae Longandi yeya kuvumuna mshindo kutayana naku Jacquemain Shabani vumikala mwakijila ni ngoma ni biondo kuchipalu cha ndekeko kuvabikala bamuna mshindo kufika kudibanena ni bantu bakwa bonso ba shilangana mumianda ya jasulula jaditunga tunjadikila biakana bwase niluba jadika sekulu seka lwa mitendi kuvwa kuikala pilon umwa wa Ludumu kwa tanshinga ya nzembo idiwa bigila se haute tension ivumikala mimona mshindo wa kwikala ba iluisha kujimbu minena ninayi ivumikala mipatula mitu na kubilonde shela ye ya men John Banza Lunda mupesha makokeshi kuli mfumu wadi tunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bwa kwikala kulondo sholola mijimu kabu ya jasula jadi tunga na kumani kwikala mufika kuluseka lwa munga fula batangidi ni bantu bavula ibavumikala muno mshindo wa kwenda nabo bwa seba muna kwenza bwase njile anyi pilone u udumikala wambula nshinga ya nzembo idumikala ifumina kuluseka lwa yinga ilo muchimenga cha Kinshasa bavako kuji DG wa SNEL bavuku kujua mianda ya ressources hydrauliques ni wa office des routes bonso wafika lusekeku anubu wakukwata muki ya wakumanyese nchinchi chikengel ba technicien bamanyi bapiluka bavuka bidikoko anubu wakwenza bwase monso lumika mkengede bwa baluisha lubuwel na nkubyamu bya mujimu bitula bifuwa bikabika la mwaberu anubu wakumona mshindo wakwenza bwase pilone ikaimona mshindo wakukuluka nasha benji minkoloji benji bionsu bikala bikengede bwa kujibikila lubuwa anubwase lubuwelu kalumunu mshindo wakutanta nash mumianda ya nsombero mulengo wabantu nitumwana mshindo wakono shadikila biakana bwase bafabikala bamuna mshindo wakwenza lwendu kuluseka lwa Tanzania lolwelu nduvulushadika biakana bwase bibi kengela kumanyese mvita idimikala mituela kukadi bidimu bivulavulayi kuliditunga ja Rwanda na nkubi kengela se aba bena chimwanyi badi bamuna mwakwela kabwendela kuluseka lwa Tanzania mbavulavulayi kibwaluka imamu Eva Bazaiba uvumuye kulusekelo lwa kumona mshindu wa kumona bobwaba nganku mumana kwikala mufika kuluseka lwa Yanukusu ku Kigoma kuluseka mulwa Tanzania mungambi po kilometre mito kulukama nanku niko kuluseka lwa chef lieu wa Kigoma bamu mshindo kutangela bantu aba mbatwa ko binuno milio makumanda mkulu ni sambombu ninkama chitema jikumi ni mwanda mkulu ya bena kongo bajukikulu sekeko bana bategeta mbato ku milio makumi atanu bena chimwanyi bari kwela kabwendela nanku bashadi kupatoka bwase kokweko kudibika la bafika wabashadi kidi mamu Eva Bazaiba ni musumbu wa bena kongo bayi nabo babo mfuji bwase mfumu wadi tunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kene munu pomo inasha uruwenza mosu mkene mwakwenza anu bwase numwana mshindu wakupeta jambo luishi karibu wakuluseka lwa Burundi anu bwakumona bwa bena chimwanya aba bari kuluni lusekelo kaba vupabu babarekela chana na nasha kuluseka lwa Bujumbura bavabika la bafika
kudi mutumi bwa uvumwikala mwenda bwa kumona mshindu wa kubapesha ku bikes bivuipenda mba twajila bya mbukalenga bwa ditunga na ku Jenny Kande Kabasele uvumwikala muno mshindu wa fikurusekeku wapeshi kubama mu bilamba kubapesha bintu bishishilanga na bivumwikala mwenda nabi anubwase bamuna ku mshindu wa kuvala ndo bashadika ni yeye ujimu Kisumbu chidubikala benza kudi Barnabe Mwakadi urimwikala ujinga no bwakwenza bwase kwela mfumu waditunga Felix Antoine Tshisekedi Chilombo nyama kumikolo bwa mshindu diwenza bwase ditalala jikala ko ni bana bamwene kongo bonso dikala basanga nyibwa myaba mishile shilangana kabika di batamba kwikala mujike ngana sha bumuji baya kwela kabwendela nako bavana balon kubasamba ni bintu bishile shilana bevo baya nabi kudi Jenny Kanda anu bwase bamuna mshindu wa kupeta pa bucha shima na sha mujubika la baya kula ni invite mikol idibika la batwela kudiditunga ja Rwanda jijika la kuluseka lwa est bavul kabayiba no mai bavula kabayibaja bika la mulutatu ni banyema kana nambilu bwalu bwase bingoma bidibika la bijila butuku ni munyi kalimu myanda ya biluilu mtunshadi kala byaka na bwase tatu Eliezer Tambwe Posh yeya uvumwikala mumona mshindo kwa kumonangana ni nguvena ki Daniel Bumba Lubaki mwanda munene uvubaye bwa kumuna nenda uvuwa kwenza mayuki yambo kutangira kumanyase mchini chichikala chipitakana munyengo bwa myanda ya ba mujika ngondo baribikala mulutatu bwalu bwa sekudi mpangu yabu miko wabu idibubikala banyenga anyi kaichi yabu nasha byonso yebiri bikengera bwa kumuna mushindo wa kwenza monsu mwakwenza bwase bamuna mwakwenza bena kulusekalwa Eliezer Tambwe Poshi hamwani ben kusekala Daniel Bumba Lubaki bajiswika bakomona mshindo wa kupingaja bashikumbata mu manema abu mujobika la bikengela ni benza mujimwewu muchanza bwase byonsu biyakumpala bwachini bwalu bwase no bashadika ni bobwaba mbantu of bikala baluile ditunga da kongo mungalata kukaji kwenza matuku mavula nako byonsu nguvena wa ville province wa Kinshasa Daniel Bumba Lubaki uvamwikala ni disa ankadipita bwa mushindu vubikala bamwendela bwenyi kuji Eliezer Tambwe bwa kumusangisha mu muji mumunena ujimwikala wenza wase bashikumbata bamuna habu mushindu wa kupeta mweyelo Nilukaselo nsutumana kuliseka lo Ituri bwa kushadikila bana bamwene kongo bonso bwase nulubamanya ni kuliseka kuku kadi kwenza matuku mavulu ajubika lebe lambila bwase aba bonso bajibika bambula bingoma bamuna makubi pingaji na kwa tutula mukana hapa bingoma bitoko nkaminai ni masashabi mbamuna mshindo wakuloku bifingaja kuji abavubika la bambula bingoma babwela muitu bena mu territoire wa Jugu na kubyonso ebi mba kunishadikila bwase kukaji kwenza ngondu itanu mijima idibika la bele lubila kulichipwita munamfwanka Daniel Uyewa uri mwikala wamba mbwase ababonso bamuna mwakupingana bamuna mwakubala mabyakana bwachini bwalu bwase mtatunu makenga idibika la bake bahambiri pa bana bamwene kongo kayena myakana nasha kibwalu kai byonso bavebya patrofa toka kuji Jean Marie nga jole ye uvumwikala muno mshindo kubileja bwase ababonso babikala babwele mwitu mbamana kubomfuisha se badincha kupatuka na ku gouverneur militaire wa Ituri yeye penda kenu lala tulu butuku ni munya wajing mshindo kuleja bena lununku ni bako abobonso bwase muja matuku 18 ngondu kuruseka lwa bunya byonso ebi bibikala bitano byakana bwalubwa honorable Daniel Uyewa ulimwikala wele lubila butuku ni munya anu bwase bantu aba bamuna mshindo wakupatuka mwitu mvubikala babutam kadi kuruseka lwa Kasai Central tunjadi kile byakana bwase sénateur Jean Tshisekedi Kabasele uvumwikala muna penda mshindo wa kuya wa kutangila shit mbombo momuni nchibile chinena chakuluseke ku chichika tsanganye bom komine wanganza kukananga bwa malanjo wanshinga bwa kumanye byakana bwase nchinyi chichika chipita mumunyengo bwa kubanga bukushikisha mujimweyi ni kufila mijilu kuruseka lwakananga naku yeye musungula wa IDPS keno la latulu butuku ni munya uvumana kufika wadi tangiji nenda bichi ni kusangana bwase kujimyanda mikes ilimika lipangisha bwase mijimweyi imuna mwakuya kumpala na kuyonsu wabala ibwase namuna hakala imwa kufika na mchimenga cha Kinshasa na fikisha myanda yonsu kuji ba nena ba bukalenga mwanda mko abu uvumuya muka musogoka nkonko kokweko
wabambili bonso bwase nudima muna mijibu minene itulibenza ni mfumu wa ditunga Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ujumuikala njishinga dia seneno bonso numwana makwikala panyi mapenda bwase ditunga da konga mungalata jumwana makwebyakana wambili bamamu ni bata dofukulisekelu bwase ujini mwanda ujinawu wakumona mshindo wakwikala kuba pesha kukantu kubyanza kakesa kadi mwakwikala kabambulisha butukuni munya wakumona mwakula mabu byota byapu Mumianda ya bukola bwa mubiji nitunumanisha byakana bwase bamamu bakari kabachiba kumbana mwakulela bavobikala habo badisangisha twanji kubalonda nchini chivubu bama bala mwabe bwa chibilu chijiba bikulani rezo wa bamamu bakadi mumenopozi bamamu bali mumenopozi mushundu kayi ujibu wakusomba bamamu bali mumenopozi bali batata bikola kubalukayi mwane kwa bakaji uzimu ya matunga menyi waikalonga wa menopoza bamama aluye walukumone ni ketu bene Afrika bamama betata bikola ni menopoza watu kebetu kumanga menopoza watu peshimu belu kwa nitubwela mu rezo ya menopoza wa bamamu bituleja mchindu kai bitu mwakuvivre bitu mwakuja bata batunene kakumbelu bamanye bipa ni pajimuka jani nikala ni mubulu momu ni ukati mu menopause. Menopause aja banga ni 45 ans. Menopause aja banga ni 25 ans. Wako abara bako jikapena balela mwaji wa 25 ans a partir wa menopause. Jituku jalelo eji njidubikala basekelela lufu lwa Laurent Désiré Kabila ni bavule bikala bamufuluka bwa mianda kabu ivuimwikala mwenza anubwa sedi tunga kongo mungalata jimona mwakuye kumpala kibwaluka yi mamu Lydia impole iyolo udumwikala wakula ushadike byakana bwase muji mumunena uvubikala benza kuji Laurent Désiré Kabila kavuwa chana na wachini bwalbwa uvulomba jinanga buwetu ningenzelo wa muji mulenga ni nanga ufuni bwanda uvuwe wamba bwase katuene mwakupangila ditunga dia kongo nasha bwalu ditunga edi dituteka kakwena ditunga dikwabu dituli mwakwenasha na kumubina byonso ebi kibwalu kai butukunu munya ujumuikala utata kadi mukalenga gi bao e bamo yeya ngumo wa idepes ofenda mwakula anubya mushindu mwepel udusha adika pato kwamba bwase bukitu buvubikala nabu kuji Laurent Désiré Kabila lelo wakumbaji bijimu makumi satumajima akabamba kacha wa mno mshindu wa kushiyangana ni buloba bijimu makumi abidi ni bitanu biji kacha wa mno mshindu wa kushiyangana ni buloba bijimu makumi abidi bitanu ebi bijimu bivula bikadi muntu mukola ni kadiyeya uvumikala mwenji wa mujimu wakalanda musenga ni munangi wa jitunga ni bena jitunga kibwaluka yuvu ambase ne jamais trahir le Congo. Anu bwa jina litukweji nitunjari klebiaka na sekulu seka lwa Lubumbashi mkatangwa maji bafobika la baseka la jina jifukweji bikola mena kudi bafobika la bwa chini bwa lubwase bivodi tuku ja chifulukilu cha miji mumine ifu benza kudi Désiré Laurent Désiré Kabila nanku kali mbuyi umwa wa kuaba bena mianda ya chidiji urumika lushari kapatoka wamba bwase byonsu bivuyimika la mwenza bivwa mbintu bikengela se bana bamwene kongo bonso bamuna mwakwikala balonda luhonda lwa Laurent Désiré Kabila luvuinal lwa jinanga dia ditunga kunanga muntu neba ni kumanye nchinchi fuchikala chenza bwachini bwalu bwanu bamanya ni mbya mushindu mwa bivubunabi kuji Patrice Emery Lumumba yeya uvomwikala kabiripenda munanga ditunga bikola mena na kumubyonso emi kalimbu yi wajadi ke bana bamwene kongo bwase tetu bonso tuikala chintu chimwa mbwadi tunga di mwana mwakuye kumpala ni cha mushinga chidi cha kuikala panyima pa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mwene bukitu mukwabu uri mwikala ujinga bwase ditunga jenda kaba munu mushindu wakujinyanga kudi bantu bakwabunasha bidibi kengela bantu bonso bikala panyima penda bwase tuye lumwa bumwana mwakucha Lukasa balbwa Lufonda lujibuna lukudi mwa mai wakanyinda kalwena lwa bana batekata nasha ndo abantu bikala bamanyese ditungeji katwena mwakujilekela to njetu ja ku wetu munderji lumwelu kulu ngashikishina lubyon subi mfumulongo lela muyamulo lwalelo
sendo muntu ko fikilo betu bankambwa anuel bonsulu pemba ni kumpala kwa kunushia mubyanzi bya nikisulu ni ngela chidimu chilenga koji Joseph Kapalu pamona Angelique Kapalu ni Mbui Antoine sendo wetu ikala nenu nshale byakan. Tout de suite, Info en Lingala. Esengo koyeba ete bozali bayiki na pokwa lelo po ya kolanda basango na biso lokota la Lingala. Tofungola sango na biso sengeli boyeba te lelo mokolo moye babotama ekolo Congo démocratique bakundolaka mokolo moko ya biso azalaka toloba ete mokambi ya isato ya ekolo ya biso Congo démocratique Laurent Désiré Kabila ona babomaka ye penza obilo ye lelo loye kokisi bongo mibu tuku mibale na mitano uto atikaki biso ezali mokolo ya bokani ici elombe oyo azalaki oyo penza amipesaki po na etali bongo ekolo ya Congo démocratique na kotalisaka ete azingaki penza na makanisi ete bapaya baya babongo kokamba ekolo Congo démocratique te na makanisi tango nyonso azalaki na ngopo ya kotelemela ezaleli ebe esengeli penza babotama ekolo Congo démocratique bazali kobosa na ete tango nyonso tokanisaka ye na mokolo moye yango wana penza na maloba yo azalaki nango tango nyonso kosenga na babotama ekolo Congo démocratique ba babongo ko balola kopesa penza ekolo na bango mokongo te o bali bongo na lopoto ne jamais trahir le Congo asengaki penza bongo yango tango nyonso esengeli bate babotama ekolo Congo démocratique bako Bosana Laurent Désiré Kabila soko mokete. Totiki sango ena toke na sango ya ngambo ya ministre mokonzi pona koyebisa na bino te ministre mokonzi mama Judith Suminwa akambaki lobelo leki likita elongo na balobeli basali pona o etali bongo lifuti ya basali wa bengi bongo simiga o ezalaki bongo na milioni zomi na minei na kama mitano tope 14500 francs congolais o ekomi lelo na milioni tukumi bale na moko na kama mitano tope 21500 yango penza ministre mokonzi azalaki na masolo na balobeli basali tope ba intersyndical national ya misala ya leta elongo na baninga babango zomi na mibale bazalaki penza oboso ya ministre po ya kotalisa lolenge maso mazali maso matambolaki mobu moleki boyeba te na wetali bongo simiga ya sika bango penza bazalaki elongo ngambo esusu zalaki bongo batalisi bilongi ya bakambi ya bakopani ba leta bango pe bazomaki okati ya likitali na ongambo ya ministre mokonzi mama Judith Suminwa atalisaki ete atelemi penza na likambo lie na koloba ete mosala moye ekosalema to batesmig ekosalema penza ekotelema na nzela te ekolanda mapenza kino na suka esenge boye batokata likitali na ministre atali mambi makita ministre atali bongo basali baleta ministre atali portefeuille pe ministre atali bongo molobeli ya mbula matari Patrick Muya ya Katembo yepe azalaki okati ya likitali na ke ngambo esusu esenge bate akomaki mokolo mwa mosala misato engumba Lubumbashi molandi wa ministre atali mambia mondele mboka Jacques Men Chabani po ya kozoma olikitali ya mbala zomi na minei na matali bongo bokengi RDCP ekolo Zambi likitali bandaki uto omia zomi na misato pe kosuka mokolo malelo boye bate ezali kosalema na bafaze ibale oyo ya yambo komi mapenza na bato mayele kotambwisama na général baelonga di mokambi ya bilo ya molandi ya ministre ya ngambo ya RDCP ngambo ya ekolo Zambi na makambo azali bongo secrétaire permanent libakuli na honorable Serge Oanja moko penza moke moponami ya kati ya lisanga politique UDPS Lubumbashi akumisaki likanisi ya bosangisi penza ebikeli ya baimboka ya okatanga pambate na kosala penza makambo masoma na ekoluka ete babotama ya ngambo na ba bongo penza kobika malamu yango penza kumisaki na makanisi pote likitali na masoloma na ba bongo penza kosalema ekoma litumba mingi na babotama ba bazwami ngambo ena
Toke na sango ya botongi esengeli boyeba te emoniseli ya tata mokonzi ekolo oyo ezali ya tombwa na pe ya botongi etongeli ya sika okati ya mabele ma ekolo Congo démocratique esengeli boyeba te mikolo miuti koleka to bate omi ayibale sanza zomi ya mobu moleki ministre atali botongi John Banzalunda o mosala moye ya bolandeli penza akitaki omonga fula po ya kopesa mbela ya bobandi misala olombango po ya kobatela penza nzela ya haute tension ya Inga Kinshasa o ezalaki kotungisama na mabulu manene elongo azalaki elongo na moninga ya ye ministre atali lotiliki pe mai pe DG ya SNEL lelolo ye akomaki penza akomaki kuna po ya kotala lolenge misala mipusani mitamboli penza na lombango mingi penza po na koluka ete makama me balingaki penza kosalema ongambo mana makosalema lisusu te atalisaki yango penza pamba te bango bayokaki penza mbela pe basalaki maso mpo ya koluka te kopusa misala maso matambola malamu lolenge penza amesala kovanda okati ya bilote kotambola ata kosalite putulu toloba ete yazalaki kokita kotika bilo ya ye malili po ya kolandela penza misala miso mitambola malamu pote babotama ya ngambo na makama mandenge na ndenge masalema te ozali kosalema onzila ya mai mbela ya babotama ya ngambo na ekomaki boyo ezali koloba biso misala mipe biyano bipesami na lombango. Toke na sango etali bongo ebikeli ya bato sengele boye batembula matari ya ekolo Congo démocratique emaki lisungi na babotama ekolo Congo démocratique oleka penza milioni tuku libwa na babotama bakima bitumba o Tanzanie o Yarubusu o Kigoma o ezali bongo na bakilometre kamayoko ya mboka mokonzi Kigoma onzila ya ministre atali bongo ebikeli ya bato maman Eve Bazaiba akitaki au camp Nyanunguzu azwaki penza tango ya kosolola penza na baimbo kabe bazwami pena o HCR Tanzanie ministre Eve Bazaiba akutanaki na bango bazalaki penza na esengo komona ete bango penza bazali ya kosundola mate mama Eve Bazaiba atelisaki bango te bazili penza bango moko te bazali elongo na motema wana ezali penza sango ye tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi atindelaki bango koloba ete bango penza bazali bango moko te bakayamba ndenge na ndenge bakitaki penza kuna kotala bango penza bango ngambo ya bango batondisamaki na esengo bazali kokanisa te bazali bango moko kasi bazali bango moko te kotala ete ekolo Congo démocratique mobimba elongo ko bandana tata mokonzo ekolo mbula matari yo ezali kokamba mama Judith Suminwa bango penza bazali elongo na bango komemela bango lisungi toko bakaka na o etali bongo ebikeli ya bato sikatoke yo ngambo ya Burundi epa ikani babotama ya ekolo Congo démocratique bakima bitumba o Burundi bango pe lisusu bazwaki esengo mitema ya bango koloba ete babeli kozongisa la bango lisusu elikia elongo pambate na nzila ya mwana mboka Génie nde longo na fondation ya yeba ya fondation na yo ekambemaka na mwana mboka Barnabe Mwakadi bakitaki o Burundi mansompo ya koyanola mbela ya tata mokonzi ya ekolo ya sengaki penza komema lisungi na babotama ya biso ya bakima bitumba ngambo na ngambo yambo ya bopesi biloko bemelaki bango Génie Kande akutanaki bongo na ntoma ya ekolo Congo démocratique au Burundi tokundela bino te bemelaki bango biloko bya bolei bamino bilamba pe biloko bya ndenge na ndenge osika bango bazalaki penza batondisamaki na esengo bilamba ya kolata bayebaki kolongola penza mawa pe loboko na litama komona ete bango bazali penza ya kosundola mate batalisaki penza esengo komona ete babotama ekolo Congo démocratique besika bakoma na esengo te bakoma na pasi okolandisama na bitumba oyo ekolo Rwanda elongo na ba FAFC M23 oyo penza balukela ekolo